Mangolona Nabi Musa ku Firaun. Purana naro jokka ni Musa si baharu mangolo ku Firaun napa na pudama kada. Makuhe adanna puange. Allah Ta'ala yana sompai to Israel. Palalo ni umma aku jokka kepada kesie. Kuam mengina sompaka si bawa mebu rua-rua. Ia ke makade Firaun. Niga ya rupuange. Manang kamelo ka tunduk kualena si bawa palalo jokka to Israel ero. Dewi sengi niga ya rupuange. Si bawa detou palalo jokka to Israel. Nenapa pada makada si. Allah Ta'ala yana sompai to Ibrani pura mapitangi alena kuidi. Jadi tapalalo ni jokka kepada kesie. Na ule telungas somi ala lengi. Na kuni romatu mak bere akrobang kupuange. Allah Ta'ala ta. Kuam mengi aja na cale to Israel si balasa iare ga pedang. Ia kia mape bali wi piro makada. Musa si bawa haru. Magi menghalangi wi zaman na bangsero. Jokka no ria. Jama mutona mu pegau. Maka datu Firaun itai maka kuange liwe ni gana tau muku kampung ewe. Na iko melo ko suru pa pesoi mak jama. Tapi de ipandar sana to Israel. Na ya matoros soi mak bere ni parenta Firaun kumando roe si bawa kusinina kepala pak jamana to Israel makada. Ajana malengi darame yero tawe ne bui bata pada biasa mu pegau. Apesani alena pa jokka sappa darame. Ia kia egana ya robata meloi nebu tete mui pada biasa. Dewa dikurang. Ia miro pas sabarena na pada mak dareke meloi palalo jokka mak bere akrobanga kudewana na sabak to makutumana miaro. Jadi perlui itaru mariji jamanna. Kuam mengi mak jame mataru na dena na jampangi wi iaro ada belle. Purero masuni sininna mandoroe siba sininna kepala pak jamai pudangi to Israel yang kemak jama kuro makada. Makuhe adana Firaun. Dena nelo pas sadianga ko darame. Pada iko pa jokka saparang ya lemu darame tegi-tegi yang kemuruntu. Ia kia jamamu tete matoi pada biasa. Dewa dikurang. Jadi pada jokka nito Israel sapa sisa-sisa darame kusinina tanah Mesir. Pada isekeritoni kusinina mandoroe makada. Papure jamamu ilalana sesoi pada biasa wattuna mupa ya leko darame. Na yero mandoroe na calla ni kapala pak jamana to Israel na pemakada. Mage manangka kurangi batame buai weni si bawa yasoe. Purero pada jokka ni kapala pak jamana to Israel mangolo ku Firaun na pemakada. Magi puang tapegau ya no makro ko tata. Dena taleki darame. Ia ke teteki na suru mandoroe me bu bata. Na cala tokki na sitongan na tau tak puasala. Ia ke makade Firaun. Pada makutu koha. Ia naro pas sabarena muakada tapalalo ni jokka mak bere akrobanga kupuange. Jadi maka kuange jokka no mak jama. Dene ya lekko darame. Ia kia bata ya me buai tete pada biasa egana. Purana naro nesan ni kepala pak jamana to Israel makada melo ni ipan rasa na sabak pura ipuda makada dewet di mukurangi egana bata ya me buai ilalana sesoe. Waktu na masuni pole kusoraja. Seruntuk ni Musa si baharu, ia matengange tajengi. Nena pemakadani ia rotawe. Tanna podo na ite puange pangko kamu si bawa na hukukko. Na sabak pure musolangi asetta kilona Firaun si bawa pak jamana. Iko na nasabari na ceceki arunge gangkana maelok ni munoki. Purero jokka si Musa mangolo pema kupuange makada. O puang, magi tapan rasi ummata. Si bawa magi manangka iya tasuro. Na sabak sipungan nang kakak jokka mangolo ku Firaun melo mak bicara lalang asetta. Tapi dek liwe mi panrasana ummata. Na narapi maka kuange depa tapalepei.